Addan lagiti gumatang iti babaw ibagait. Manu ababoy tigatangan dalakay. 5 kanaw. Sa balin tupay tay gumatangin ton malam. 5 mitlaeng tigatangan da. Nasaya at nga rod lakay. Kwarta man day to yan. Sa milakay, at daw may gumatang iti itlog inton madamdama. Gatangan da amin nga itlog dagiti taraken ta amanaw. Ay ket nasayat nga rod tapno makalako tamalan. Ay na, talagang agsusurti ta Agsasaro no dagiti bayer ta bakit. Unya raud. Ay wan, masapa akarumwa rin ton bigat. Tasapa timang lukat ijay restaurant ijay sentra. Ta sigurado nga adumanan ti customer. Ta weekend manag. Sige. Sikapay la ti makaamoy ti restaurant. Ta siyak met ti makaamaw kadagiti taraken amanaw kas kada babaw. Wan samay, agtinulong ta. Tapno bumak ng taadakos. Ronnie, anak, ingkanto kita nanalam nga ay nakantatam asami. Ingkanumawat iti kwarta. Uwan, mama. Kita ti pagpaglam. Agnayad kalaang nga magna. Uwan, mama. Didak pa kadanagan. Uray bulsagak. Ngam kabisadok amin adalan iti lugar tayo. Sige nga ron. Kumusta ang tumatun ti pigirikan nagiti manok tayo? Uwan, mama. Nanay da? Adda kayo? Oh, apay nga da karunay. Anyaman ti masapul mo. Ay naroon ni aya. Bulsak ka. Rumbang lakumang da ka lang iti palayaw. Di karwar-arwar. Kwa? Simangpat nga minan dagiti bil ti danom ken silaw iti balay? Awan pagbayad min, nana. Nay, apay. Naibusan, jaintad mi kan ka kwartam runay. Naibusan, anana. Inggatang ko iti masapsapol mi iti balay. Kan agas ni mama. Ay na, aginot kamat ngamin Tanay, nagrigat ti trabaho dito restaurant. Kan basitan ti customer dito. Saanan akas iday. Apil-pilaan dati umaymangan dito. Kimapsutan. Nana. Atoy, 2,000 pesos. Yan anay munday tang allowance yaw. Tanay, maluglogain to'y restaurant. Ibagam ni mamamday ta. Kumusta gayam ti pigirikan dagiti manok, nana? Nay, apay adamdamagam dagit. Apay, si kaya ti agbambandaw ang mga asikaso kadagijay. Padpadamag ngamin ni mama, nana. Ayawanan, maluglogi matla dagijay. Isali patin yun. Basitan dagiti tarakon ni jay. Alalala, agawid kan ronay. Mabit laeng ta dalusak dagiti rugit yo, ababaw. Mangan kay tondo madamdama. Tata Sami? Nay! Apay nga da ka haro, nay! Naimbag nga oras yu, tata. Naibaga nga min ni Nana ay da abasitan dagiti babaw. Ngam, ado pa'y matlati mangmangag ko nga ungik da? Ay, awanan! Basitan! Tinabatay ta! Nagsakit da! Ha? Apay ngay? Dagiti manok, kas kada pato ngay, tata. Ay, awanan! Napisti damot laengan! Anya? Ala, gawid kanta nay! Makatudto down! Sapay awan payong mau! Ay, kwa? Kurang ngamin tinted ni Nana Aida kwartak. Pagbayad ko lang ngamin iti bill tinted na.
Awan igatang ko iti si daen mi, kan agas ni mama, tata. Ay narunay maluglugi amin ang negosyo. Iso adi kan mang namnama kadagijay. Anya. Tinasayat nga ramidam. Anya, baraw. Sumapul ka mutal ni ti panggedam. Ano kayat mau? Tulungan ka ang makastra kati trabaho. Oray bulsek ka. Makatrabaho ka, runay. Agmasahe ka. Narigat, timang namnamalatan ni titulong ti sabali a tao, runay. Agtrabaho ka, tapno, at na pangalami ti kwartayaw. Nang runa ka, nay, balda down, jay inam. Si kalagan, tinamnamain na ama katulong ken kuana. Barok! Agtrabaho ak, mama. Tapno da pangalaan tayo ti gastusan tayo di ti balay. Anak ko mga at trabaho ti sarakam, anak. Agmasahe ak, mama. Amo mayati ang masahe. Sursurwak, mama. Adam amo kaya sentro apagpatulungak. Agalan ka nga ron, anak ko. Uwan, mama. Ngamin. Agbisin tayo no jak agtrabaho. Ngamin. Sigun kadanana ay dakin tata sa ami. Maluglugin ti negosyo tayo, mama. Masahi, sir. Madam. Nalakalaan. Ronnie, ala, aping adda ka dito eh. Ha? Terry? Sika ka di dahita? One friend, ala, anyat aramidam dito eh. Agmas-masahe ak, Terry? Ha? Amom ayat agmasahe. Medyo. Agsursuro ak pailaeng. Ngem amukmat basitan Iso na lakapay lati singir ko. Tagdadamo ak pailang amin. Kasapulak namin ti trabaho. Tapno da pangalaki ti kwartak, Terry. Ha? Ala, apay amasapon nga trabaho ka. Kat adamat negosyo yun. Awanin, Terry. Maluglugin. Anya? Mabainak pa nga rudan nga agdawat iti kwarta kadanana Aida. Tamaluglugi mat kanun ti negosyo mi. Anya? Imposible. Kat no nagpig sa di restaurant yo. Kanjay pigiri kas kada manok. Agsasaruno ti mapanagatang. Kan imadon dagiti tarakin yo amanok kan baboy. Ha? Kunada mat amaluglugi kanun, Terry? Ay. Sabalin sa dayto yan kat, nangan kan? Saan pa eh? Sanak pa yung mabisin? Ala, umay kan taing tamangan. Ilibre ka, Ronnie. Nukas na. Di da itad ti masapsapulan ti restaurant kan piggerio, Ronnie? Saan, Terry? Taawan ka nung matan ti maor-ornong a koleksyon? Imposible dayta. Jackpot yan. Ha? Kat no ado ni agpipila iti restaurant yo kin ni mamam. Kan imma dun ti tarakan yo ababoy kan manok. Kanayo nakalumabas iti pupukan ti manok yo. Kan jay piggerio. Imma do ti tarakan yo, Ronnie. Iso akanayon dang aglako. Anya? No kayat mo, kuyugan ka. Kasarita tadana na Aida. Ha? Saan ang mabalintar aramidan dagijing agasawa? Apay ngay akas tatir aramidan da? Rabeng na, da kayo kin ni mamam ti pang tidanda iti birok ti restaurant, kan piggery. Ay. Ha? Saan aga po ta inutilen ti inam? Kan kas na ti kasasaad mo, kat kas gayan tar aramidan da? Almanindan samutan ti saan da ako ko, Ronnie? Oh, Ronay, apay nga da ka manan. Naimbag nga orasyo, tata. Kinuyog ko ni Ronnie. Takasapulan da iti inana ti kwarta.
Agag-agas nga mintiin na ni Ronnie, tata. Ha? Ay, sika babae. Apay, asino ka itibiyag ni Runay? Tako namlan, sigurado ka ngagdaw-dawat iti kwarta? Kwa, gayom ko ni Ronnie, tata. Malugluge, inti negosyaw. Iso nga awanin ti may intriga may akwarta. Saan amaluglugi, tata? Kanayon nga ado ti tao iti restaurant. Ken agsasaruno ti aggatang iti baboy iti pigeri da Ronnie. Agawid kayaw. Inikakon ni Ronnie iti kwartada nga agina. Ken mabalin ka day. Di ka makibibiyang, sika. Awan karbengam. Tasan da ka kapkapin ano da Ronay? Apay? Kayat mau, asikati mangimataw ni tinegosyo da Ronay? Kayat mong almanain? Saan, tata? Oh, naglawag akas ti kayat mo asawag. Iso di ka makibibiyang, naawatam! Nabayagan nga awan nintad na aberok ti negosyo mi malasang ko. Apay ngay akas na, nana. Agungat namat ka no dumawat na anak ko. Panagkunak, nagbidot kayo itinangitalkan kadagiti negosyo yo, nana. Lasing pagdamat ngawin ka na kami di. Manipod na atake ak. Na minsan dala ng 30 kwarta kanyak. Kaya't yung amabawi ti negosyo yo kadakwada, nana. Panagriknak ngamin, ket inalmandan ti saan da ako pa. Alabang nga rood balasang ko. Nakmut ngawin makakunail. Awan ba ko? Di kay madanagan, nana. Nakasagana ak amakitinulong. Maasyanak ngamin kada kayo. Agpatulong tayo iti amamok nga attorney. Patyak amatulungan da tayo day chay. Ay, agyaman na ako balasang ko. Agyaman nakiti pa ng tulong yu kada kami, Terry. Nagsaya at kagayem. Awan anyaman na, Ronnie. Maasyanak ngamin kada kayo iti inam. Gapot na awan ba alyo? Gundawayan da kayo matan nagigya at tao. Jakmat ni namnama nga agbaliw da na ay daken tata sami. Nakasingsingpat damot idi saan pa'y anaatake ni mama. Nagtalek ngamin unay ni mamam kadakwada. Nasingpat kayo ngamin unay. Isu nga inalmandan ti saan damat ako kwa. Gapot ta intalek ni mamam kadakwada dagiti negosyo yo. Tagikwain damatan ti kayat da. Saan amabalin ti kasta? Paekstensyonan ta ti pigiray, ken ti pupukan ti manaw tapno lumawa pa'y. Sigay, aramidon ta ti amaw apagsayatan ti negosyo ta, lakay. Wana, negosyo tanda jay. Ta datamutan ti mangimatmataon. Ken saan na kabailan ni madam nga si kaswendag iti negosyo na ta inutil ket nga rudan. Ay, wan nga ruda. Ken adon ti rigrigat ta kadagijay a negosyo. Iso arumbeng laadata ti mairanod kadagijay. Ay wana, awan laban dagijay, tagpadada nga inutil. Agawid taman mat ijay probinsya, lakay. Mailiwak matan ijay lugar tayaw. Ay, hinton makagatang tako may tilugan ta sa tagawid tapno agbilib dagiti kakalugaran ta. Ay na, kat no makagatang tantaw, di agawid tamanan, di uray linawas nga agawid ta ijay probinsya, no adanton lugan ta. Basta agawid ta ita, ta intamot umilaw ijay lugar tayaw. Kaya't ko ti agrelax lakay. Sa bagay, sige nga ron. Ibilin mo ton ti restaurant, ibilin ko mat ti pigire kan dagiti manaw. Duna, si Katibilina kamang bantay dito restaurant, Tadda papanan mi ti asawa. Wala na. Nanakalaan, nanakanyak.
Mamin ano aya nga ibagakan ka? Abos, wano mam ko nam kanya. Tasya ka nga rodan ti boss mo di tawi. Ah? Ay, sorry, ma'am. Sigay, ingkag trabahon, tanay. Adaw dagiti agsangpot a customer. Wan, ma'am. Ay, grabe mo ti kinaagraramanday ta Nana Aida. Padakla at trabahador dito eh. Nga feeling bus mo to. Gaputa iso ti tinalak da madam awrin nga agbantay dito eh. Feeling na mo kat iso ti busan. Mala, iturog mo pa isamay. Tanay, adayo pa'y ti biyahe tayaw. Diyak pa'y makaturog. Intun madamdama siguro. Ay, nagsaya at kumanwad dalugan tanya. Santa nga komkomyot akastawi. At danto umadaniin lakay. Angam, kasano ko maagumatang ta itilugan ta, kat di mo matammo ti agmanihaw. Kat suruwak nalakala masuuro na ita. Ay na, siyak matantag tuglap. Ay, Hold up na doon! Ingat ito nagiging mayo! at dahul dapar samay. Di kwartata! Ayun na! At na dito'y bag. Yan mo! Agbati ka dito. Tatumpuakak ikitawa. Angam, amangan no makita da ka. Dakalagatan ti balon ta kwarta. Iso masapol ang may safe na itaw. Sige, tatumpuakak kaun. Ay, nasamay. Aganat ka. Di kang taroy! Samay! Ay, jaya sawak! Ay, Sami asawak. Apaya pinanawan nakmatan. Sami. Ay, kasanuhag payitan. Awanan tikat katuhag, Sami. Nana Aida, makipaglading kita kiti napasama kita asawa yo. Nagyaman ang doon na. Natiliw ka din dagiti holdapper, Nana. Ano pan pala dagiti pan nakapagitilinta kita. Kat siya pala kumata matiliw damat laangan iti kabiitan na panawan. Ta ikaro dati naramid na itasawa. Nana, Ay, awanan ti asawa. Awanan kan kaduak. Kasano ak pahiitan. Ay, Sami asawa. Ha? Apay asikat yan dadita ayan ti kasyer, Ronay. Anyat aramidam dita. Ha? Nasaya tadda kayo, Nana. Apay ngadda ka dita kunak. Nana, nasaya at tada kayo. Agsasarita tayo ang imbag, Nana. No diyo kaya't timay darom. Pagsasaritaan tayo itinasaya at daytoy. Ha? Panawanan tapno isubliyo ti restaurant kadaroni. Ta isuda matipod no nga aking kukwa iti daytoy. Ha? Ay isaan kumamat akasta Kalkalpas laan na itabon ti asawa. Kasyanda kumamat Ulitak, Nana. No diyo kaya't timay darom. Pagsasaritaan tayo ang imbag daytoy. Ngam no diyo kaya't nga ibatan to'y restaurant. Ijay korte lang ang ti pagkikitaan tayo. Anya, ay saan? Diyak kaya ti maidarom. Sigay, isya akong ti agdisnudo a pumanaw ti tawi. Basta jay pigiri ko mati agtalina at kanya. Tapno at damat pagbiyaga. Saan ang mabalin, Nana? Noan niya ti kukwaderoni, iso ti mapan kadakwada. Ladingitan mi, Nana. Ngam noan niya ti rumbang amarami. Iso ngarod ti masurat. Madam, kumusta kayaon? kastoy inutil ta. Awanan ti asawak, madam.
Sa isa akon nga agbibiyag, katawanan pagbiyaga. Iso nga'y mayak, takayat ko ti agkitaw iti pamakawan ka, madam. Pakawanan na kuma. Kasta matan ti asawa, tinagikwami ti negosyo yaw. Di kag sakit, Aida. Pagpapabawyak, nagiti nga inararamin mi ti asawa, madam. Pakawanan na kami kuma. Mala, Uston. May amon tinapalabas. Well, mapakawan kayo. Nagyaman ak, madam. Katagpagpakaasyak. Nutal ka na kay. Siya kun ti alain nyo ang mga sikaso ka na kayo. Agpaayag kas babaw ninyo dito'y balayaw, madam. Siya kun ti sweldoan nyo ababaw ninyo. Please, madam. Agpagpakaasyak. Ikarik. Agbalbaliw akaon. Kadya kun ulitan tinaramid ko. Ngamen, naamiris kun abidot nagichay. Ay, ladingita kay dagam. Sumapo ka lang niti sa balya pagtrabahwam. Sana dito'y balay. Kunak man, no napakawanda kaun, madam. Well, napakawan kaan. Agamda kayat ka agpaay ka kanyak kas babaunan. Iswa sumapol ka. Iti sa balya pagtrabahwam. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dito yan. Natangya, mga suki. Gumatang kayon. Rose, bakit? Nagisirakan malumay. Nick, nalpas ka na nagtrabaho lakay? Una, agawitan. Ay, umunakan lakay. Tani, adupay ti agatang. Sayang ti mapaglakwak. Ngala, umunak na rodan. Ngamnay, di ka unay agpakarabi, ha? Wan, mala, mapankan. Kanya nga'y paray, masikugan ni Mrs. Saan pa yung rod, Sirio? Ni, apay nga'y, dandan ni makataon yan ngagdindin na paray. Awan pa yung may. Pag inanaam pa gamin di asawa, ang paray. Pagsardengem ngaglako, kasapulan na la siguro ti ina na. Dahil nga rod, mati bagbagak. Ngam di namot kayat. Nagagat nga minuna di asawam. Ha? Surtem ta nakatumpong ka, iti nagagat nga asawa paray. Ngam among paray, anak ladta ti kapatgan. Sumagmamanumod la abulan ti panaginan bakit. So, di ka pala mapanaglakaw. Maboring ak nga rod dito'y balay, Allen. Kan may sa anak mo't amabambanog launa iya tsindaan. Uray pa basta ginanaka pa. Manjak, Allen. Pangaasim ta di naklapdan. Amumot anay ruamak nga dar aramidon na. Maaddan tumat lang iti anak. Addan to. Ay, awan paray. Alanganan nga madan kayo iti anak iti asawam. Nabayagan nga agdindin na kayo ng awan ladta paray. Nagtangkan tumat ti ulo na. Agpilit nagtrabaho. Ay na, anak ti kapatgan iti biyag iti ag-asawa paray. Laglagi pam dayta. Wan nga ron. Ngam kasanungay na awan na talaga. Mangampun kami na. Ang may matmutlaang no tayo nagtaod nga mismo king ka paray. Saan ka nga sugsugsugan paray nga kita anak. Saan nga makaanak ni bakit kaw. Nga madaputot kaw iti sabali a babae paray. Ha? Ay, diyak kaya tagbasol iti asawak. Taga nga iti agbasol paray. Tao tayo lang. Anya?
Nabartag ka manan, Allen? Narabian ka si Mangpat? Nangan kan? Allen! Simra ka niti si Ledmi. Masansanan amarabian kan mabartag asumangpat ti asawa. Apay anak baliw matan ni Allen. Nabartag ka man na simangpat idirabi Allen. Rinabi mabartag ka. Nyamoten, mangmangan ti tao, ngam serbon kamot a sermon. Ha? Inakagtrabahon. Di mo pa'y nalpastikan ka nam, Allen. Awan ganas kon, nadadaal ti appetite kon amangan. Lasaya atay may ka anak ko. Ada problema. Apay, tatang. Tinasaya at sumrak kapay. Jay buridak nga adim. Masikog. Anya? Apay, adan aya nobyo na? Ada. Ang pinanawan na ni dinamuan na amasikog. Intarayan tinakasikog ken kuana. Anya? Pakawanandak ko mamanang nailaw ana. Ay, anyan? Tiamok, agturpos ka iti panagadal mo. Ala, anya ngay nga rod, adaditan. No kayat mo, alaag to ti anak mo no may pasngay mo. Tampunan mi kanibayaw mo. Anya? Ibilang mi kaspudno nga anak mi kanimanong mo no kayat mo. Kayat ko amanang, tapno maituloy ko manan ti agadal. Masikog ti kabsat ko, Allen. Kinasaritak ano kayat na. Ipaampon nanto kadatatipas ngay na. Kati manugot mat. Saan na masapol? At dan nakasaritak ang mangampon iti anak na. Ha? Asino? Kasinsin ko. Nukasta, imbagamon iti asawam ti maipapan iti putot mo kanyak? Tiyak imbaga nagtaod kanyak ti sikog mo, Karen. Ti imbaga kat kasinsin ko ti akin anak iti isang putkunto nga ubing. Anya? Ay, basta di mon tubaybay ang ti anak ta, ha? Apaman amay pasngay ko ti anak ta, agsubli akmat lang iti abroad. Awan rumba nga pagdanagam. Diyak to baybay ang ti anak ta. Taripatwag ka na imbag. Kan ipatid ko iti gusto. Pakadalag. Aging ga makaturpos iti koleyo. Agi aman ak unay, Allen. Kat di ka madanagan. Di kay turiribukan iti asawam. Basta ikarim adi mon tubaybay ang ti anak ko. Di Karen ti umawag. Naimbagtawan ti asawak dito si Remy. Hello, Karen. Apeng imawag ka. Adda ak ita dito balay. Allen, kagap-gapok iti doktor ko. Kat nakunana nga ang mga numayapura ti panaganak ko. Anyat kayat maasawan. Amangan no agbalin to a premature ti anak ta. Anya? Kasano nga ron? Kasapulak kano tinaan-anay nga inana. Sige nga ron. Di mo baybay antibagim. Awagan naklang no kasapulan nak ta umaya kadagos. Already mun sa ampunan ti kaanakam ta saan sabot na kayat jay asawam amang ampun kayaw anak kaw. Kaya't ti kabsat ko ngay tuloy ti panagadal na. Katawan mat mga awir iti anak. Isong alaag latan tatang. Kasanod jay asawam. Siyak ti makamukan kwa na tatang. Ipakaawat kwa na imbagkan kwa na ti amin. Tapno maawatan na. Patsya ka may bilang ng tumat lang anak ti ampunan mi aka anakak. Alangaro na. Sikat ni makamaw, Rose. Isong man, baby. Rose? Nagdananak na. Maladaga? Akin anak dita. Anak ti kasinsin ko. Diyangay kunak amang ipaampun iti anak na. Hana tinagan to'y anak ta. Anya?
Kat, kasanon to'y anak ti kabsat ko nga impaampun na kadata. Di mo't imagakan ka, hindi pala nga addan ampunan ta. Isublim tayo ta iti inana. Saan? Kaasim at to'y ubing. Awan mga sikasukan ko na. Tagtuloy nga giskwela ti kabsat ko. Kat, kabaalam nga rod nga awiran ida adwa. Kapilitan na. Uwan, kabalak, Allen. Ala nga ron. Ipahabang tan iti sabalin di pwesto iti palengke. Tasaklat tan tiyag trabaho. Nuwan, anak ko, mabit laang. Agtimpla akon iti gatas yo, ha? Unang nga itimpla ni tigatas ni Hana, Rose. Isot yung unang nga si Kaswan. Saan ko mamatakas ta? Rumbang ko maapatas ti trato ta kadagiti ubing. Basta noon niya tibilin ko, isot itong palang. Kwartak ti igat-gatang mo iti agas na gitiubing. Isu asyak nga rod ti masuro. Tanod di mo tong palang ti kayat ko. Nasaysaya at langan ni sublim ti anak ti kabsat mo. Tapno may pamaysam nga si Kaswan ni Hana. Pare, may mayat-mat lang no ibagam ti agpaisok ni bagat mau. Tano sa bali pa kaamuan na, mas delikado. Kasapulan ka di pala nga ipudnot layta. Kat nagsina kami matan iti ina ti anak ko, pare. May mayat-mat lang no agbalin ka nga anis iti asawam. Kita anak. Nawan inlimod ko kani bakit ko. Kahit nawatan nakmat. Normal lang no agungat iti damo. Ngaminton nagbaybayag. Maawatan na kanto matlaang. Tiringat na nga rod. Kat saan nga agpada iti ugali na iti asawa ta. Naimbag ka ni bakat mo tanasingpat. Man nakaawat. Kat nasingpit mo't ni bakit mo. Iso sigurado ang maawatan na kadayjay paray. Allen, rabiin. Ngam, apay adi ka pa ilang maturog. Adda ka pa'y matla dito'y kusina ngagkap-kape. Tsak pa'y makaturog bakat. Nakaturog ka din na gitumbing. Wan. Magtugaw ka, tonday bagak. Ha? Anya day ta? Upo na iti amin. Kaya't ko tagkid daw iti pamakawan kan ka. Ngamin, nagbasolak. Anya ti kayat mo asawan? Ngamkit di, nagbabawya ko ti amin. Kitap na maawatam ti imbagak. Dumngeg ka, tay salaysay ko ti ibagbagak ang nagbasolak. Rose, Amin apa nagtalagkan panagayat. Impaay ko kan ka. Ngam apay anaaramid mo ti kastoy kanyak. Apay, Allen! pakawanan na ko ma. Nabayagan na nagsina kami iti dahi siya babae. Anak lang, tinalman ko kinkwana. Maawatan na ko ma. Akas matlay ti pan nakaawat ko kinka. Amok ngamin asika ti ayan ti diferensya. Ngamin, nakaputo tak. Ang oren no kasta, napatag kalata kanyak. Taasawa kakat nga ron. Iso nga uray sika ti ayan ti diferensya. Ayos lang kanyak. Total, addan anak ta. Saan ka, doktor? Iso addi mo sa wantikas na. Ha? Awan karbangam amang ibaga asyak ti ayan ti diferensya. Asyak ti saan amakanak, Allen. Ngamin, awan ebidensyam iti dayta. Umdasa na pamanagnag ti kadat putot ko. Nabayagan ng agdandang nata, ngam di ta naaddaan iti anak. Ngam idi sabali a babae. Di mon ituloy ti kayat mo nga ibaga. Tama ka pasakit ka itirik na, Allen. Manang, limtag dagiti matam. Madlaw ang nagsangit ka. Adda ka ti problema. Adda saan miya nagkinawatan ka ni Allen? Doon yaman ti sanyo ang nagkinaawatan. Pagsaritaan nyo kumaan na saya at manang. Kat, ti may sapay nga ampun nyo ngay. Nabati ija balay. Awan trabaho ni bayaw mo ita.
Iso nga awiran namat dya anak na. Anak yo ata ampun yo kat nga rod. Anak na. Ta saan na nga ampun day jay. No di kat pudpud no nga anak na. Ha? Inalilaw na ti asawak, abi. Nagsakit tinakam ko iti inaramid na kanya. Mala, baybay ampay lang ni manang mo, no di na pa'y kayat ti agawid anak ko. Bayam nga agpalamis iti ulo. Tauraya sino mat siguro nga asawa. Talaga nga agsakit tinakam na. Gapo iti pananglipot ti asawa na kenkwana. Ay, Jack pulos ni namnama maaramid ni Manong Allen ti kasjay ni Manang, tatang. Oras siya anak ko. Tsak pulos ni namnama na ita. Ngamin, nakasingsingpot ni Allen. Ngamno apay ang naaramid na ti kasjay. Siguro, inatap na ni Manang tayan ti deprensya. Iso asaan da amaadaan iti anak. Sumagmamanupay na atawan ang nagdinada at hapon nan ti kasta. At danto pa'y 8 kan 10 atawan sa danto maadaan iti anak. Agganat siguro amaadaan iti anak tatang. Ay, anyan aya. Ala, no awan klase, tulungam nga agaw awir di kabsat mo. Tanay, awan gaganay gayan na. Kanayaon analiday, andingayin tati kabsat mo. Apay, Rose, awan ka na iti plano nga agawin di balayyaw. Sigurado nga urayan na kan ti asawam. No talaga napatagakan ko na. Umay naksukunan dito'y balay tatang. Mas daawak mo't iti dayjay a tao. Iso ti nagbasol. Iso kumati mangay ayokan ka. Di mo't agpakita apulos. Wano, mabain siguro gapo iti inaramid na. Diyak mo tatang. Nga maging gaita. Nagsakit pa'y lang ti parukong ko. Gapo iti inaramid na. Kumusta, Allen? Karen? Apeng may ka dito balay? Kayat ka makasarita na imbag. Aduti kayat kung ibagakin ka. Katsapay la kuma, tama pakawanak iti daytoy. Ha? Oo, sige. Sumrag ka. Rose. Allen. Rose, asawa. Pagawanan na ko, ma. Sorry. No itaak lang agpakitakan ka. Ay ayatin ka, asawa. Allen. Anyat sang sangitam. Awanan ni baby. Inalan ti ina na kanyak. Kat ita. Nagpudno ni Karen kanyak. Saan ka no nagtaod kanyak ti ubing? Isungay nalanap ti anak na. Anya. Nagpa-DNA test kami. Kat idada resulta. Talaga saan na siyak ti ama ti anak na. Anya. Pakawanan na ko, ma. Please. Urnusan ta ko ba ti amin ka na ta? Sulnitak ni nagbasulakan ka. Agawid tayo ka na, baby, iji balay. Pangasim ko, ma. Tiamok. Awanan patagkukan ka. Ngamala. Ikan ka pa iti may sagon daway. Ngamin, jak kayat amarakrak ti pamilyata. Kan ay ayatan kalat na. Nga oray anyat na paspasamak. Oh, agyaman ak, Rose. Jak kayat ti angot ti lino tumama si Daalen. Ha? Nagbangsit. Apay. Sigud mo ta paboritom tayo ta. Nagaduting kabil mo abawang kan sibuyas na. Jak kayat ti angot na. Ha?
Apay nga yakas ta kamatan. Alen, nagapuak iti doktor itay laang. Ket, masikuga. Agpaiso? Oh, kamaudyanan na. Addan ton pudpud no nga anak ta. Addan ading ni baby. Wan nga ron, agyaman ta iti Diyos, iti sagot na kadata. Wen Rose, oy nakaragragsakak. Addan ton anak ta. Tinasayat. Di kagbambanog, wan. Bay ama siyak amin ti mga ramid iti trabaho nito balay. Agi na naka na imbag. Sige, sikati makaam mo, Allen. Ay na, kablaawan ka paray. Adan anak yo ka ni Maray. Agyaman anak pare. Ay, sorry gayam pare Gapu iti panang durog ko king kaide nga agbabae. Oh, lipatan mo na ita. Tanabayagan alinipat ko. Ken napakawan na kun ti asawak iti dayta. Isabay-bay amon. Ay, makunkonsensya gapu iti dadya nga inaramid ko. Nagkas ang lagamin nga panunutan paray. Nga gapu kanyak, dandanin narakrak ti pamilyam. At damot la kanyak nga agdesisyon pare. Isabay-bay amon dayta. Basta sorry pare. Wen, awan problema pare. Sana bale. Da okay kamin kalibagat ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay na, naladaw tan samutan iti reunion tayo anak ko. At dandang iti kakasinsin kan kakabsat ko. Wan nga ron, nanang. Nalaagawa ang ti magnanang. Mabit lang, nanang. Medyo marigatan na amag na. Nagdakkel nga minin ti tiyan ko. Oh, adda kayo gaya man, manang. Ay, wana adeng. Ay, da kamin samot ti kaladawan nun. Pasensya kayo na atan marigatan ni Tessa amag na. Dakkel nga min ti sikugnan. Ay na, dandanin alipatak, amasikog kagayam abalasan, Tessa. Nakasagana ka nung dagiti makan. Agay-ayabay, dagiti nangisagana iti makan. Ay, wan gayam, dagiti adda maitultulong na nga anak. Iso, dagiti nangisagana ka dagiti pagsasangwan tayo ita. Oh, anya ngay, kat panagadalda timpang pangruna da. Saan ati panagsikog da? Anya ka kaday. Ala, hintay ki din, tanin nakadasalan dagiti makan. Naan naman ang tisang sangitam. Awan, nanang. Ay, jay ka di pa nanguy-uyaw ni antim kan ka anak ko. Anya ka di. Bye-bye am ni antim. Talaga akas jay ti kinatao na. Ay, saan la si kati pinabainan na. Wad namat nga min dagiti bagbaga na, nanang. Inununak tinagpasikog ngam ti panagadal ko. Naala, husto daytan. Adda dita daytan, anak ko. Ay, wanam kit diti bagim. Tapno na salon at to dayta ipasngay mo. Anya ngay, ado na sermon tinangag mo kanya. Uray inalda, wano inura sa sermonan ka manan. Sana na may subliti na palabas. Adda ditan, isungaklunan tanti amen. Nagbati ka pa dito balay atay nakmakitsenda. Si kanton ti makamo mangisara kadagiti binilag ko, wan. Uwan, nanang. Sige. Uray amukod ti ugali ni Ikit Lili. Sa anak lata ang mairuam iti kinatadam ti panagsasauna. Nasakit dagiti panangumumsi na kanya. Ngam anusak. Agpay sumat ngamin ang nagbindutak. Manong Ramon, ag-blow out ni Harriet inton graduation na. Ireserbaan nakton iti dua ababoy, wan. Sige din ko. Ibilin ko to kadagiti boys ko ija pigire. Agyaman nak, manaw. Ay kit kablawan ka, ading ko. Ta kamaw dyanan na. Agpaturpos ka mutan iti kulihiyo. Ay kat siyempre, amanaw. Nasingpot ngamin dagiti anak ko. Dumngag da iti sao.
Iso asigurado ang makaadaldan to amen. Nasayat day tading ko. Itultuloy mo abagbagaan ken igiya dagiti anak mo. Tapno manay-nay ti panagturpos dami ni ti kolehiyo. No problem di tamanong. Awan ti pagdanagam kadagiti anak ko. Ta saan dan to atumulad kin ni Tessa. Maday ta ka manon. Di mo unay dilawan, di ka anakan tayo, ta nakakaasima. San lang nga ruda na tinakdiran, tinakasikugkan ko anak, at kastapay lang nga uyawam. Kasanaw, kaslagmay may salangarudan ni Manang Nena amang isagsakad iti panagadal na, tawan kat nga rod ti amana, tapinanawan da ida, ngam kas jay ma, tinaramid na. Ha? History repeats itself, kunada nga rod. Nagpasikog matakas iti panagpasikog iti tinana. Lili! Oh, san ka day? Ay, pasensya amon ti panagsasaok manong. Ang ampod no mga may. Sana nasaya ti kasta pa nagsasaom Naganak tayo amin. Di tayo mo ti mapasamak iti masakbayan. Ay na, nagpintas ti apo ko kun aya. Babae ti anak ko, nanang. Panaganak iti Grace. Nagmayatan. Maibagay kan kuha na tinagan na. Agyaman nak iti saan mo pa ng baybay akanyak, nanang. Kasta tinaganak. Iso nga ita, tamay sakan nga ina. Amo ka maawatam tiriknak kas ina. No apay ako na masaan ka abaybayan iti ba't tinagbigdutam. Nanang, Apaman ang makatanggad ka, ituloy mo ti agadalwan. ituloy ko ti agadal ko nam, nanang. Wen, sayang mo tinarugyam anak ko. Agyaman nak, nanang. Kunak no naupay kayon kanya, kat saan da ko na pagtuluyan. Ay na, masapul ang makaturpos ka. Tapno makabirok ka iti nasaya at apanggadam. Para iti masakbayan ti apukok. Nanang, Dumtang to ti tiyempo ajak to kabailanan ti manggad. Masapul nga isa ganaam ti masakbayan nyo. Iso pang nga asim Saya atem ti panagadal mo. wen, nanang. Kumusta kan ka anakan? Nadamag kong agturpos ka kano into na may abulan. Wen, angkel. Kamaudyanan na, makalpasak mitlaangan iti panagadal ko. Nasingpat launay ti inak. Puno day tako na balasan ko. Agyaman ka, takas ka ni Manang Nena, tinagbaling nga inam. Wen nga rod, angkel. Ingka gumaan na nga isakad ti panagadal ko. Ken ti itangtangdan namat iti mga awir iti anak ko. Talaga kasta. Awan tinaganda ka mang talikod, iti anak na. Ay, un gayam. Kukwak to ti may sa baboy inton graduation mo, ka anakan. Talaga, angkel? Regalo iti panagturpos mo, ka anakan. Di nakisuksukat iti sa bali, Marky. Wen, sika lang ti love ko, Kate. Ure siyak, si kalaang matilaw ko. Alang ron, agawid ta nga ro din iji dagos ko. Taijay tan na maturog, okay? O sige, Marky, kayat ko. Nanang, agabang ako ni Plaza iti pagyanak nga giskwela. Anya, asidaglaang matoy balay ijay ili anak ko. 15 minutos laang ti biyahe aging ga ijay plaza. Nagadayo. Kanayo nakamala daw ijay school. Alan agabang ak ijay. Tadan nakita kapag yanak. Nalakalaang ti abang ko ijay. Malaalala, baka mo ka nga raw. Basta tarimaanam ti agiskwela, Di mo tultuladan, di kasinsin mo anasapa nagpasikaw. Nanang, di kay ka di madanagan. Saan to ang mapasamak dayta? Marky, masikukak. Anya, kasano daytan? Sigurado nga agungot ni nanang mo. No, maamon na masikog ka. Huwag nga ron, nga ilimad ta. Di ka ibagbagat ti panagsikukon. Anya, sige. Sikat ti maka mo, Kate. Kasla sa anak amamati iti naamuak may papankin ni kasinsin ko, Kate, nanang.
Anya dayta anak ko. Kwa, nanang. Anya dayta kunak. Anya tinamwam. Adda ka no iti ospital ni Insan Kate, nanang. Abay, anyat napasamak kan kuana. Naganak ka no, nanang. Aniya? Hello, anak ko. Kumusta kan dita dagos mo? Apay adi ka matagaw-awi daun. Busy ak nanang. Agsasaro nung aming examen mi. Anya? Sige, nagripaso ak pay. Basta ipawit yung allowance ko ha. Bye. Sige nga, Rod. Bye, anak ko. Ay na, may sa semester lang agturpusan ni Kate nga anak ko. Kat inton umay atawan, sumarunumot ni Alexa. Ay, agyaman na, ta umadanimot ti panaginanami iti asawak, iti magastos, iti panagkolehyo, dagiti anak me. Lilay. Oo, manang nena. Apengin may ka. Umay ka umutang, iti paggatang mo iti gatas jay apo ko. Ay saan? Adda ibagakken ka. May papan ka ni Kate nga anak mo. Apay, anya dayta. Kalkalpas mila nagsarita iti anak ko iti cellphone. Amom ka din ti maipapankan ko na. May papankan ko na nga. Ti panaganak na na. Anya! Ay! Di ka man nagar-aramid iti istorya manang tamabalin ka nga idarom iti kasta nga ibagbagam. Sana nga gararami diti istorya, Lili. Pudno ti bagbagak. Adda ka no kaliblib-in na ili. Kat Muston! Nagatalunay ti dilayo. Jakpat yan dayta. Amok apadpadak sa inyo laang ti anak ko. Apay. Padajay anak mo anasapa nagpasikong. Ay, nala, adakan ka no saan ka amamati, Lili. Tinapatag, naibagakkan ka tinamwak. Tanangam te pa nagsasaom. Tamabalin ka nga idarom iti kastang aramidam manang. Apay akaslab, dakasurun mo. Manang nena. Ay, Ramon. Awan. Anya nga awan. Kitnusan ama ipinta day tarupa, manang. Apay, pinagsasawan na kakadimanan ti kabsat ta. Wen nga road. Ibagbagak tagpay sukan kwa nangam di napat dyan. Siyak pa'y kit din tinagbali na dakas. Ay, imbagak mutan kan ko na tinadamag ko may papan kini Kate. Ay na, inungtan naki din. Iso adya kun inulit nga imbaga manang. Pagarupan na nga may napadpadaksen tayo ti anak na. Hello, Kate, anak ko. Apay, anya di ibagbagan ni antim ane na kanyak. Anaganak ka kano. Pudno aya. Ala, sana po no day tananang. Kunak tupay kat apadpadaksen da kalaang. Kayat nangamin kat ama itulad ka iti anak na nasapa nagpasikaw. Di yubat pat yun day dandanon da kada kayo. Panang dadaal ti kastar aramidan da. Darom ko di kabagis kaw. Gapo iti palso nga ibagbagana. Ay, saan na nanang? Di yun idarom. Diyak kaya tiriribok. Isabaybayan yun. Palabsan nyo latan ti imbagana. Masuro na nga min katanak ko. Imbes ajay anak na ti pakibyangan na. Saan? Tajay laag padpadakas ti amunang aramidan. Mala, sige nga ro, anak ko. Bye. Sige, Lalaine. Bye. Tessa, asino di kinasarita mi ti cellphone mo? Jay gayam kong agtrab-trabaho iti may isang ospital iti syudad nanang. Kahit, Niinsan ko akit. Adda ka numanen iti ospital. Tanaganak manen iti may kadwagon daway. aniya? Rumbang kumaamaamon ni auntie daytoy. Tadi na amo ti mapaspasamak kiniinsan Kate. Ay, imbaga ko, ngam di nakpat yun. Siyak pa'y tinagbalin na dakas. Padpadaksak ka no di kasinsin mo. Isodyak kayatin tagidanon kan kuana. Duwan nagiti anak ta, Marky. Wen nga rod. Kas iti sigon. Itad ta man ti may kadwa nga anak ta kanananang ko.
Ta isuda ti mga iwan. Wan, tamasadutak ang mga awir. Diyak kabisado ti agaw awir iti ubing. Sana bale, tada ni nanang ko para awawir. Iso nawaya tamanan, Kate. Ay na, kamawdyanan na. Agturpos ka ni timabiitan ako. Wan nga rod nanang. Kat agyaman ak iti kinaanos yu kanyak. Kastamatan iti apo ko yu. Patpatgan kayo, iti apo ko kanak ko. Iso di kay mabalin abaybayan. Kan mabalin, diyak kaya't ngagbanag kayo ang nakakaasi iti apo ko. Agyaman ak nanang. Ta iti likudan ti panang sukir ko kada kayo. Kat tinulungan daklat na. Nakasingsingpat kayo nga ina. Lilay, umay kayon to ijay balain ton bigat Ag blow out ni Tessa iti pa nagturpos nan. Agparti kami man iti baboy. Anya? Naimbag man ta nakaturpaws. Wan atay karigata ka pinagadal. Katagyaman na kiti Diyos. Tanaisakad kumutlaang ti panagadal na. Aya. Umay kayon to anya kabagays. Ay, jak makaumay. Tagparti kami mo. Ne, anyat okasyon kabagays. Ay, kat siyempre, agturpos mo't ni Kate. Apay, si kalaang ayate agpaturpos. Uray ni Kate, agturposan inton bigat. Agdo mga may napagadalan tinagadalan da. Iso asaan da naggidan ang nagturpos. Kasta aya? Isong agparti kami mo't talo ababoy, ti parjan may kabages. Marky? Apa yung nagawid ka, Dagos? Awanan kay tibayin! Sino day ta babae? Agagaw ka babae! Di mo dangran ni Mariel. Ano ko? Sinabang tataganas namang kabel kanya kat si kalaro doon din nagbasol, Marky! Jack kaya't nakabilam ni Mariel. Ta iso ti ay ayatak itang. Anya! Iso nga agsinatan. Naumakan kan. Sino dagita nga ubing, Kate? Anak ko, nanang. Anya? Anak? Nukasta? Pudno ti indanon da kanya, Kate? Wen, kat pagkawanan da ko, ma. Awanan ko itiba. Nanang, pagkawanan dak. Sininaan na kung ti ama dagiti anak ko. Isong inyawid kung dagiti apo ko yo. Anya? Kat kasanon ti panagadal mo? Nabayagan na nagsarda nga kiti panagadal ko, nanang. Anya? Ninamnamak lakit din ti panagturpos mo. Apoy, ano aramid mo ti kastoy, Kate? Apay! Pagkawanan dak ko, ma. Lilay, ingka pa agpungga adupay ti makan. Ay na, nagbunggamot din ti kasangay ti apo ko, manang nena. Talaga napintasan ti trabaho ni Tessa nga anak mo. Naasing amin ni Apo Diyos, kabagays. Patsyak nga iso tinang bayabay iti anak ko. Iso nga inturong na iti napintas agasat. Damag ko nga iso ka nun ti manager iti kumpanya pagtrab-trabahon. Ay, wun, kabagays. Ay na, naimbag pa iti anak mo, kabagis. At dapay lugan nan, nagpintasan ti biagyo ita, gapo iti anak mo. Kat alaak man day ti agundaway nga agkid daw iti pamakawan ken ka, kabagis. Gapo iti agkakasakit apa nagsasaok iti kalapas. Pakawanan na ko ba? Ay na, lipate mo day jay, ading ko. Awan kanyak day jayon. Ante, ayan da insan kit nga, ikan dagiti anak na. Ay na, agsakit dagiti anak na balasang ko. Agguri-igurda. Ay, kas na aya. Adoy ante, itudyokin ni Kate. Kay pa-check up na dagiti anak na. Ay na, nakababain ka anakan. Alakit din ante. Awatin yun. Ay na, agyaman ak ngarod ka anakan. Kinapod na.
Kakaasin di kasinsin mo, tawan mo trabaho na. Awan pangalaan na iti pang suporta na kadagiti anak na. Iso ano agpalaba ka, ayabang man di kasinsin mo. Ta iso titangdanam nga aglaba. Ha? Ay, katuan auntie. Sige, ibagayo ta umay dito'y balay. Tapno adda katulungan ni nanang agtrabaho dito'y balay. Alaman nga rod ka anakan, katagyaman aka, kan pagkawanan na kumakaanakan. Sorry, no adda na isawang ko iti kalabas, anak ka sa iran tirik layo. Wen, auntie, napakawanda kayon. Katagyaman akmat, kasimlingpot kayon kada kami.